Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kalong ngajing aiman siam ya ki waipat kinong pathai kubur. Hadien bakat nang ya kisngi, kidan ki kenhon ki bayo I yo senyang jongki, ya ke imlang salang, lengba ke kam ke bakitrei. Dang hakakat arterik mentau benai kelalengkot ahrzar kat khandai. Sau wei unong thok khobor nakani ke jela Meghalaya, walayo kusnam. Bat une unong thok khobor udai uba Cornelius lalu. Unong thok khobor jong kakot khobor umaupor napo nongpo Riboy district. Uba Cornelius lalu walayo ke kusnam Young Achiever Award. Ke kusnam ke balai tak ke company Dalmia Bharat Cement Private Limited. Hakajian lang ke balalong hakakat arterik mentau benai kelalengkot Hasorba Guwahati. What a good time to be together. 12 जनवरी एक ऐसा दिन है जिसमें कि हम हर साल अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं और ये आज बिहू के पर्व के पहले पड़ रहा है, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि हम सब एक संग आज बिहू के पर्व पे यहाँ पे संग में मिले हुए हैं। इसी के संग में आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है पिछले 6 सालों में, जिस तरह से आपने हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है, जिस तरह से हमारी कंपनी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में ग्रो कर रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपने उन डीलर्स का, उस चैनल पार्टनर्स का जिनने हमारे स्पेशल प्रोडक्ट, जिनने हमारे सुपर स्पेशल प्रोडक्ट जिसको कि हम दालमिया DSP कहते हैं, जिसको आपने सपोर्ट किया और जिसकी आज ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इस मार्केट में। This journalist and a print journalist have received a citation of appreciation in journalism from none other than His Excellency, the Governor of Meghalaya. Ladies and gentlemen, this is a gentleman who's been recommended by the Shillong Press Club. It gives me immense pleasure to call on stage print journalist Cornelius Lalu from Meghalaya. Lalu kejing jadi kamu mengilik tu kena kuat. Kau jangan di sisi aku ni kuat itu sebut kejingnya. Ada orang yang tertib sampai bah. Mak kuat dan kilat kuat. Kena kejing ngai awat yang kena dalam semen. Lahir musim ni kan. Kamu ni kena kamu berkreat bah. Nongkok kuat orang lah siapa ni. Ijuwi kamu berkampan dan kamu cakri yang imlang selang oleh neban kentiu yang kalau par haga distrik kejela bahri berui nakal yang juga itu wei dah mulai ekor lah island boleh nak dalam sana dan Malaysia jarmo yang dalam kan mulai kamu dibangun lele oh yang Indonesia kan yang ledek semar Malaysia yang kena kawan kena kejeng yo kawan dalam nombor air musim ini tam apa kiwi yang kamu dibangun lele mar mengalami kita mengitre kam om tak kam tu idan sibun kejeng trailer dan kiwi kita kejeng kiwi itu bagi sendiri nam tak nang salang kena air musim yang ini bagi kiwi rumah kum kita ki nong tray nang lah si ban hai kejeng sendiri makam habat berjanai nam tak nang